Navê min ê tevgerê Brûs Firat e. Navê malê Bilal Tutal e. Ez di sala 1996 li Mêrdîn li Sêbînê dayîk bûme. Gava mirov pirtûka dîrokê vedike, ev çîrokên ji lêvên dapîr û bapîran de têl xwarê gudar dike û efsaneyên welat dibîse, cardin mirov li xwe mi kurtê û hizrê mirovan de evîna di dilê şervanên agir û rojê xwe bi resîm dike. Resmekî bi hemû xweşikatiyên evîna xaka bi bereket ve hatî xemilandin, nava xwe de bi hezaran zarokên bi xwe xweşikin dihewîne. Deşt û çiyayên me wargeha evîndariyê wan zarokên xweşikin ku evîna wan jiyana wan ya bêzordestî, bêbindestî û bêdagirkerî ve di xeyala wan de xwe gurçpêç dike. Meraq dikin li pey dikevin û dixwazin nas bikin ka ev jiyana azad ya di dilê wan de weke eşqekî şîn dibe çi ye. Helbet rêyekî dirêj û tije berdelan de dagirtiye ev lêgerîna meraqa wan. Dixwazin resmekî welê çê bikin, tê de hemû rengên gerdûnê biriya xwe ve tê de biherike, heta bi xwe cihêk û bisekine peyda bike. Zarokekî xweşik ya deşta Mêrdînê ku ji kûrahiya dilê botanê herîkiye ber bi quntarê çiyayê Bagokê. Ew zarokê ku dixwaze di wê resmê de xweşikbûna xwe bixe û bi rengên gerdûnê ve bike yek. Brûs Firat e. Di civakê de em jî wek ciwanekî Kurd, em jî wek ciwanekî vî gelî di nava pergalê de di nava helandinekê de bû, di nava asîmîlasyonekê de bû. Ka erê işte ev tişt em ferqa wê de bû, ne ferqa wê de bû, ya herî muhîm ya herî girîng ev bû. Yani ferbûneke me yani ferbûneke wê pergalê tune bû. Ji ber ku pergal wisa rolê xwe dilîst ku yani êdî te nizanî bû tu ji bo çi jiyan dikî, tu çima însanî, dîroka te çi ye, tu çima Kurdî, ya da salana qetlîam û qirkirin li ser vî gelî tê, li ser gelê Kurd tê, tu çima nabê dengek, tu çima nabê rengek, tu çima bersivekî nadî vî tiştî. Ê ku ji vê re dibû asteng pergala civakê bû. Brûskê ku bi salan guhê xwe dabû wan çîrokên ji lêvên dapîr û bapîran dihat xwarê, ji civata hewrdora xwe efsaneyên lehengtiya welatê xwe dibihîst û hizrê xwe de wekî şervanekî agir û rojê xwe xeyal dikir, zû dixwast ew rêya dirêj û tije berdelan ve dagirtî de bibe rêwiyekî, rênçberekî û rêzanekî. Êdî dem wext ji bo wî hatibû da ku gava mirov pirtûka dîrokê vekin, tê de navê Brûs Firat ya lêgerîna meraqa azadiyê dike bibînin. Ev wext bû mîna Brûskekî li nîva dijmin de xwe bi deng bike û nava rêhevelên xwe de mîna ava Firatê xweşikbûn û bedebûna xwe biherikîne. Lê dihat ku ev nav li xwe bike
وک ناو خوشیا. دناوا وان چاین کوش گلک افسانیان را بویا وارگه ای دبو وارگه هزارو که نسیبین رنگین بوتانا خملی. هوال بروسک زو خو بجیانا وارگه خوره کریک و ده هر گاوه که دوان چاین دا تاوید شوپا اوینداری آزادیه یا پیشین خود دید و شوپک جین پی خوره دهشت. دوان کولان نسیبینه که بهنا نان تنور سری حتا بنی خو سرور دکر هوال بروسک دید. نگله کی دور پرچه یک جی انسان ولاتی وی لورد جین و شورشه که گو خیالین وی تیده رسم راستین لخوا دگره پیش دخینن. او جیه گو هرتم جو پاش تیلین داگر کران دالی تماشا دکر دوی ابو بره خو بده ور و وارگه که نو بو اوینا خو ببینه. سالین درج به شروانتی آگر و روژه لحرمین آزادی روژاوای خاکا خوده شرین مزین ده شونا خو گرد. جگلک شرین گو بردرین مزین هاتی داین ده بخواه دیارین شورش دلاش خود نقشاند و جانین بوها به دستین خواه سپارت و خاکا به برکت. Yani eval cizanım bu şoraş rojava re yani şoraş ve rojava da speaker Daesh به همو مثلا ایریشن وساد دجوار کوش بو سرناوی اسلامیتی قاشو سرناوی اسلامیتی خواستن وساد دولتی کی اسلامیتی آوا بکن yani ناسکرین من رجاوا هبوش برکو ام نسبین وساد جیرانی هبن yani وساد دولتا نابرمده سینور دانینه tabi ev sinor tane sembolün yoksa em geleki yekinem Kurdun aynine tevin yani اجبر وی که یعنی هنه گوساب هستیاری ام خواست از پیشاوی چی بگرم میجی خواست اجی باندوره کی بگم اجی قاتکی کی میجی هبه اجی دستکی کی بدم جان هی مسخره قبول نکر و به شکلی از تبلی شورش بو گلک هوالین خوین کوی رسم آزادی دناقشاند را بو هوال بو سپارتک بو فرماندار وکی درویش عبدی کو بری اوینا دل خواه بر به اوینا ولاد و باز دا و بردل دا هوال بروز که هر و هر آماده بو او بردیلا گود تالیا وید جیانا آزاد یا گو مرقا وید کرهیا بده لگلک دوین روجاوای خاکا ببرکت جدیرکا شهیدان حتا بشهبای برخودیر گاو بگاو شوپا خواهش جین پشت خواره هری دای وک فرمانداره کی او ازمونین گو جوان بردیلین دایی دست خستی و وان ری حوال وان جوانین گو اوج دو خوازن دوی رسم آزادی در رنگ خو بخن را ازمونین خواه دان هوا خو پارودگه راست هاتنه کی ولی کو نه کرن او خیالین زاروکتی هزاران تیک بچه روشکی ولی نگوهره او کدا هزاران وندابه به وقتکی ولی یکی و رومتا ولاتکی خوینا هزاران جنو خورتان چیروکین داپیر و باپیران بپاریزه هوال بروسک دوی وقتا گو چتین جی تاریتی خود تیر دکرن دخواستن خاکا ببرکت یا مراقا ویلی بویا راستین داگر بکن او رسما کو همو رنگین گردون لی هی به تاریتی خواه سر و بنوی رش بکنده خدا پیش و نهش کو او پرا رومتی پرا قرق و زغیبه در باز کرن گلک هبون ده پیشه حوال بروسک ده جبو خاطر رنگ خواه تیخن رسم آزادی ده مینا برفینه که گود قرمینا برفی ده دما روژه ده بینه ود به مینا گل بروژه که هر و هر بره وی بر بروژه و عاشقی خاکا ببرکت یا ولات بون و بون ناوی وی خاکی بخواه
میراتەیەک بۆ هەواڵ بروزک ji pêşiyên xwe girt û jiyên pişt xwe re li ser singa pira qere qozağê de hişt. Alekî ba dide bi rengên keç û lawên xweşik yên Kurdistanê.